Aleyna biha an rahmeti men sivak. Allah'ım özünün rahmetinden, başkalarının rahmetinden bizi muhtaçsız kılgın ya Rabbel Alemin. Allahümme Rabbena barik lana cemi'an fi a'marina linebluğa şehre Ramazan. Allah'ım bağrımızın ömürlerimizde bereket vergin, Ramazan'da bizi getirdik. Allahümme veffikna fihi lissiyami vel kıyam. Ramazan'da oruzu karmağa kıyamda turudu nasip kılgın ya Rabbel Alemin. Allahümme ec'alna cemi'an mimmen yed'u indel iftari. Allahümme leke sumt. Allah'ım iftar kesti Allah'ım senin buyruğuna oruzu karmadık diye dua kılıştı nasip kılgın. Ve ala rizkike ente ya Rabbi eftart. Özün verdiğin rızkı beni iftar kıldık diye dua kılıştı nasip kılgın. Ve aleyke tevekkelt. Sağa tevekkül kılıp sağa işimizi tapşırdık dedi. Ve ileyke nebt. Sağa tövbe kıldık dedi. Ve ileykel masir. Bararımız sağa deva etmedi nasip kılgın. أخبر رسولك الكريم أن رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. Peygamberin aytkan Ramazan ayı keçirimdүүлük, dozoktan kutuluğu ayı degen. فنسألك ونقسم بك عليك أن تدخلنا في رحمتك. Senden soranıp kasam içip soranağız bizdi rahmetine koşabilir ya نسألك Rabbi. ونقسم عليك أن تدخلنا في مغفرتك. Allah'ım senden soran kasam içip soranağız. Özündün keçirimine bizi koşabilir. نسألك ونقسم عليك أن تعتق رقابنا من النار. Allah'ım özünden soranıp kasam içip soranağız. Denevizde dozoktan kurtarabilirim. ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. Bizden ateyniler denevizde dozoktan kurtarabilirim. ورقاب جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النار. Muhammed Aleyhisselam'ın bardı ümmetinin dozoktan kurtarabilirim ya Rabbi. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة Ya Rabbim bazıra bu dünyanın jakşılığını ver. وفي الآخرة حسنة Ahiretin jakşılığını verin. وقنا عذاب النار. Allah'ım dozok azabından bizi قلت وقولك الحق. Sen ayttın, senin sözün çındır. ادعوني أستجب لكم. Dua kılgıla dua verdi, kabul kabul gelsin. دعوناك ربنا كما أمرتنا. Allah'ım sen buyruk bergende dua kıldın. دعوناك ربنا كما أمرتنا. Ey Rabbi sen buyurganda sana canlar dua kıldın. دعوناك ربنا كما أمرتنا. Allah'ım sen buyruk kılganda sana canlar dua kıldın. فاستجب لنا يا ربنا Ey كما Rabbi وعدتنا. kocayınız duada bergende evi duamızdı. Kabul kılakır. فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. Duadan bergende dualarınızı kabul kılgın. فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. Özü duada bergende dualarınızı kabul kıl ya Rabbel Alemin. اللهم إن كان فينا شقيا أو محروما فبحق هذه الدموع التي تنزل من أجلك ارحمنا جميعا. Allah'ım aramızda bir gün ökür olsun. Eğer baktısız olsun. Usul yerde iyiler yapkan köz yaşlarının berekesiyle bizdi. Öz rahmetini ala körgün ya Rabbel Alemin. Baktısızlığın caya körgün ya Rabbel Alemin. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين.